Mezela ngokusemthethweni umculi wesibili ozoba nathi eCarnival City ngomhla ka-2 Meyi 2026. Igama lakhe nguNkeshemba, insizwa esanda kungena ngamandla emculweni, efike ngamandla yazakhela ugazi kubantu ngomculo wayo, naye uzobe ekanye nathi. Ungasali ngaphandle kulo mlando. Uma uyothenga ithikithi ePick n Pay noma ulithenge kwi-link waphinda wamemezela kuKhuzani ukuthi-ke ngo-6 ntambama namuhla kuzobe kumenyezelwa omunye nakuma-Metro FM Awards ukhona lapha noKhuzani-ke. Uyakuveza-ke lokho ukuthi-ke umfotela kanjani. Siyibona kakhulu insizwa lapha noNkeshemba-ke efike ngamandla kakhulu last year ngomsebenzi wayo EP angazi ukuthi isibaya sikababa into enjengaleyo. So umculo wesibili-ke lo izolo bekuwufeza omenyezelwe namuhla ubani uNkeshemba. Sophinde futhi-ke sibuye-ke nelisti-ke izolokhu-ke ihamba kancane kancane. Abantu asebekhonfemiwe-ke lapho-ke ukuthi bazobe bekhona-ke. Uma-ke siqhubeka sibheka laphana kuFezalanga uthi sekunjalo seziyavela izingoma ku-YouTube uma khona ukhiphe i-album-ke angazi ingoma zingaki but-ke ziyi-album. Niyibonile-ke ama-promo video awu-3 if I'm not mistaken. Usanda uma-ke kwi-EP yakhe ukufeza emnandi kakhulu laphana eyenza imlando i-EP ingaze kuphethe EP ku-Spotify naku-YouTube isihlanganise at least 69 million ama-streams uma ukuhlanganisa lawo ma-platform ayi-2 ungakawubaleki iTunes, Apple Music, kodwa-ke isikhona-ke abantu abayikoyilalela bayithole ukuthi yena-ke ukwaphekeleni-ke kulokhu-ke. Kodwa-ke okunye-ke kumayelana ne-Blue Nation Festival ezobe laphana-ke eCarnival City-ke nge-2 yiwo amathikithi laba sesekhona 200, 250, 300 ibhesi isasekhona-ke. Sekusele-ke isikhathi esi-less than 4 weeks just 3 weeks nyana nje sele abantu-ke balungise-ke ama-branch-ke nazo iy'ndulo nabo bonke-ke abantu-ke belungise ukuthi yena-ke uhambo-ke lube yimpumelelo. Abazokwazi ukuya kuyojabulisa kakhulu ukubabona abangeke befinyelele kuyolungelekile, kodwa-ke kuzoba kuhle kakhulu kumcimbi, kuzoba impumelelo njengalo yena owalast year. Sithembe futhi umculo umusic lo abayowenza lapha uzobajabulisa kakhulu abantu bazobe beyile benqayizivele plus eGoli-ke ama-event awamaningi kakhulu. Kuyasijabulisa nje ukubona uKhuzani enza ngendlela eze ngayo alethele abantu-ke i-event ehle kangaka, i-Blue Nation Festival ezobe iseCarnival City. Nisakahle ngaze ukuthi sizodibana ngokuzayo.